ndonga mprambra mina gereti la chala ko e munzuni ngengo na wa be Afrika kwiso pusundu na terati li mochara tipa akuta sangoti tila kwiso na ngati kodro aliti asangoni Biati kodro Faustin Archange Touadéra a sarabiri menitambula tikusala na mbageti ko rekomandati wampende ala kinga sangona ndoni na ati asangoti yeso la konaliti asangoni na peke otilangu se na ndoti kotati mingo tere na ndoti gbotongo popoti dungo na kodosesi be Afrika aikibi isi akanga yangani pulele na dalango ngana datengo ko bele Dior Plaza na bele tilusolwe ki kozma mati be Afrika Brigitte Touadéra mama mokunzi tibumbi fondation Cri de Cœur ala kinga sangona ndoni na ati apenze ngunga na ati akota sangoti ti la kwiso eba akota sangoti ti la kwiso la sangoni fadiso na molongoni izi anga ta sangoti eso na mbaketi kodro komandati wa mtifanala so biati kodro kota wa fangombe ti konde na senekiki aikibi na mbageni katene timbeni tambula ti kusala sangona ndoni na ngati Hippolyte Marboanga na Freddy Sebuto bete sur sa kusana yango tibia Biani tambula chikwaso amupasa na biachu kodro Faustin Archange Touadéra biri na ala soko amupeko chulu tizi yangachi amena kota pialo usetunga so abami ngitenchi seduchi na batango amakachi kodro chibe Afrika gana seduchi tenenchi azo na legechi afini ando kwa ndende so abagigi na bagechi posangwa aike sanduku nginza chi dunya mobimba so abatenchi maingo chisiri si amukoforo si a dekre na kota apialoso tikirichi mungangu na amonenge chikodoso akina bagechi kodrochi bosangwa brimbri so na poponi ala sunga kwe akina chikete komandati sido galega ko chi kanga legi na tenenchi abigaso akika la legechi tamblango chi anyamanga na batango ala gati sarasi apusunduru atenenchi akotando kwa na bagini kaswani bishi bagigi bingbi tenchi ando kwa chi dengon banga gana ando so akebatenchi sedushi na sirisha menge chikodro ema bagechi tenechi biachi kodro Faustin Archange Touadéra andushi akota apialusu sécurité nature frontière ti alega kwe frontière ti il faut agarantoni il faut agandoso avec barrière ti aiki qui l'appelle à droite d'outil noso ina itati so aganamina kodro ti tenen y échanger akumba tonika ina kumba de kokaka ala kumba gakake il faut les assyri si tenen tambula so na mileti agagi tambula ti usu so appel donc l'état là doit ici surtout exemple pialoso parce que a commencé na bagiti sido et biba potazo di sido da pour agagi ba de so que toni na mbagita ka so tona na beta ko l'état la pinga ko existe parce que même gambu pialo mingi population ti bosangwa na cha ko so ko arriver vous la merci na solo biso la solo na ngoti ti kodro ti mumbrambra ina le sara kwa mungoko na mungoko kwa na yiti ngiga kwa pe wani na like sara monsieur le maire wani na like sara et puis voilà zati maulu aye so ki girzo parce que mon bati maulu ko ta ki na peko il faut une bonne la ngamusi hein il bati sara bila donc so contre ki na peko la mulango so ke goso avec qui plus na peko après a bogi comment quand je dis so idabecha langaso ngoisu amupasa na gachu kodo na azukwe amupeko chulu chi sambeni tambula chi bemengondo ngachi zi angachi ambeni akotando kwa na bagechi batachi busangwa brimbi tongana ndokwa chi dabata ga na mbeni ndo chimanango ye ndali cha munengeso ali mbishiga azu chimungo tunga ngana chimungo azu yo na chi akpaliswa la kida wala ala so chimanda ye chi gatungana awakubo ngali ga ko lo zianga chi finindo chi dungo chi awali so ali mbishimuna ala tunga ga chi sa kusala tene chimaingo chala nzoni
ikirina batati bongi esukpe kuna yango tawa badalizo chifanala losolo ke mukunzi ti awa badalizo kutawa fangombe china sinde ki simplice sarandi afika patara nambeni ageneso agana ko société pe Africa na egeti kota sandugu ti bendo kiki so abando na teneti azu pikango patara ta luti mingi na ndo teneti sango kusala maboko na popo ti dati awa badalizo ngana ndukwaso sango na ndoni na ngati Donald Walter Kenam kundu tindu kwa tibendo gigisu aba tenetizu a gunda mingi kusati mboko na mboko na poputilu ngana kusala susindu kwa tiba delezo tibe Afrika kisarani na timeni pikango patara na bi kwa ukusu na makunzi tindu kwa tiba delezo kutafanga mbeti simplice matisaronji kuchi wakwasu tibombi ti UNFPA swaki Pio Smith lo Fabianisu nzoni mango terek na poputindu kwa badalezo ngana bombi ti UNFPA legi kona ngurubia aikemeni ngwesusi koti wakwasu Pio Smith amu tigonda mingi pimba kusala susi ndukwa tiwatukwa tibadalizwa kisara na lege tisorongwa pialundia aike apialundia susi batenti maingo chawali tenti duchingo cha sewanzuninga na tenti njuni batango setere tizu na kodro sisi tibi Afrika na mango Pio Smith lu Fabianisu asorongwa pialundia su afabianisu kutakungba kusala susi ndukwa tiwatukwa tibadalizwa kisara ndali ti maingo ti kodro sisi tibi Afrika silofanga swate na kimeni ngwesu sindu kwa ti UNFPA ki muti tenem atisa na wa mungu maboko ti tenem aga amu maboko na bi Afrika alimbi ifanga la bia nisu akutazo tindu kwa ti UNFPA swaka na kwa ti bongi ngwene na lango balise sela ke konda ti tambla talandi dina lango balise na ndonu umene tinje su ikida aikemeni tambla ti kusala su sala sarani ndali ti kutakapa pia lupa ani gombe ya swa batenti mango tere na poti kusiti bi Afrika ngana ndukwati UNFPA na pekoti langu seti kutati twingo tere na nduti totongo popoti dungo na koro seti pe Afrika na dalango ngana datengo kobele Dior Plaza aikibiri si akanga yangani na belele ti losolo ekema mamukunzi ti fondation Cri de cœur d'une mère so aike wobia Brigitte Touadéra sango na ndoni na ngati Jeanne Berni Lakwe gana Alvan Bambari mungo mamboko tene ti botongo ya ti popoti dungo akegiti tene asara si wali adua mulenge pepe meti saranga kwasi wali angana fini na lege ti sosi loke mengo tongana loke gwena lapitani ti tene lodu ndani la alimbi mungo yanga aduti oko na popoti koli na wali ti batonga na ngesi ala limbi ti zana sese amolenge na bembe ngondo na ndo tene ti seni tala na ndo tene ti manangombe ti tala ngana angiandinde sosi ala limbi ti sarani bibanza teneni abubeti azukwe et biba que ala ni kweso ya gaso ala ke kile ande na ya chando so la keda tigo ti vunga asango biba la deba yanga sala ki atona deba ngo yanga la pe ala deba yanga sala ki a gouverneur société civile ala kwe ala teteneso zia si teneso ala teneso ambaki na tenape agayeso akegata tene mbina bango langu se so la dutige mbinga bitene ina gata tenao e ni la simbitene na yacha so kwe kisara so lobiati kodro yeni akege cha wali wacha wali so aguti tene adumlenge ala ke guti mu zoti za gigi akila kui agubeti lo mingi ni la itisa lo kiapeloga apopoti si ogalo zianga ni biri nila ikiri singila nalo aiketima na be na jendo sosi akota zoti kodro amuni ndaliti kota wango tereti langu seso si teneti botongo ati popoti dungo agube chala mingi na ndo teneti a wagosinga so alimbi tisa kusala ngangu si alimbi titene azika mela na leta zo na ndo tenengo tene tibumbi ngo tikoli na wali mbizaka tetimbi na yati kusala so inale kisara so tongana ala ba azo mingi amuna imaboko so mi jifa de iri chala de fwe nga bumbi cha a mama ti kodro ti Afrika so si mbike ngana yani alanga ala defa ninjana yi ni la si imuti tene laso inala iduti na tereni si sa teneti amolenge ti wali amolenge ti koli so kwe tene so abala aba koli kwe aba leader religieux a chef traditionnel donc on a dit soit teneso du petit dit quoi la kwape itene yesi tene a parité mais parité ni to na dungoni anokbo waliawe
loko waranga munandwa ti londo ti go ti gikwa ti sara loko waranga munandwa ti londo ti go ti kaye loko waranga munandwa awali ake azuso ala ke ngangu na ti kodro ni la sia munjo atene éduquer une femme c'est éduquer toute une nation na ya tingo so sindo ti lango ayeke tongana mbeni ye so ayeke gboto koli na wali ti bungbi na ya lege ti lisoro ti kubu tënë ti gbotongo popo ti dungo alingbi ti kiri tënë na akpale so Ministre ngune ke tiso la kwa bia Brigitte Twadera aduti la sona litimbini matanga na bageti ndo kwaso abandu na ndoti gingonda tienga na chiringo kobila chiringo pirana kobila ti drepambie ti tene la sofa de na bagenika aikindo kwa ti NRK si agwida ti mumbeni group na daso ti tene asara kusala na ligini sango na ndoni na ngati Martinez Gayo ngana kan priva likundu Yati kota matanga sofa de agbati tene aduti fadeda si na yati akota tene so lo solo eke ogbia Brigitte Twadera solo eke nga tonga na mama ti centre ti adeplaso amu fade tene si na yati tene ti lo faso ni go fade ti unda maboko na azo ti nzoni be ti tene amuna ni si ni lingbi ti ede na centre so ni lala so NRK ayeda ti mu maboko so si lo mu groupe électrogène so ti tene amu maboko na amolenge so eke ka ti tene akai na seni ti ala singila kozo na nzapa solo ma kongo timbi solo ma kongo ti cri de cœur d'une mère so iketene lakwe ikiri kozo singila na nzapa lani itene atene na timbe na atene timbi so mbitene bitombela na azo ti nzoni be titene nango iso igalani itambula ibaya ti dani ibaye so atia na poponi nango iso mbitombela honorable Priska Mamadou abungbi na fondation Cri de cœur d'une mère imu maboko isara dati tene atoko benjoni e aza agbakuru njoni na zoti kobela ti drepa to ake irala na kodra tene drepa ni la mbikiri singila na nzapa si laso NRK makongo timbi ti fondation Cri de cœur d'une mère si ala galaso na waso ti tene azani na yati dati centre d'épanoucitaire so bimu kota singila na NRK na mbageti waenda chulo so agagi ni lambetiki kota singila mbibanza akegini la pepe ambene ama na ngangu ti nzapa na ngangu so nzapa za na bechala aye mingige so atia ako ikomase ti kolengo nawe za singila ni akiri na nzapa akenzone inga itene ko joni se matanga na unji aduti fade yeso atene coupure ti ruban nga na mungo fade kelele ti yanga ti groupe électrogène so ogbia amu alo solo eke wayenda ti centre ti drepamis sango ti kodro la kwe aike l'asocia kanga yanga ni na pikoti to kanga pupu na katichi alaso aike na tibumbi ti awali ti dans pa évangélique ti busangwa so asara ti kusala na gbata ti bongi so mbili bumbi ti UNICEF si ke muma boko nala sango na ndoni yanga ti Eric Fudakba ngana ngoy kotata kwati toka mopupu na kateso a mulege na la susi aike abwa kode ti muna uzu nyengo ti ala susi aike sara akusala ndulu na lege ti batango zuni duti ti amulege ngana awali na tereti akpali neni susi azo aike sara na tereti ala aike kotango mingi susi ake mupasa diani na ala ti sara kusala ndulu na tereti amulege ti kodro ina many projets na ndoti protection droit de l'enfant na Bangui ndani ieti formé à 60 acteurs protection na 1960 acteurs il a 11 commissaires ti chaque arrondissement donc tu sois nga Bangui na 10 arrondissements bego na Bimbo yana kan bidon il y aura 11 il y aura leader tia jeune ti OFCA nanga il y aura chef de groupe ti chaque arrondissement danile era la société internationale na ndoti protection de l'enfance ngana prévention d'exploitation abus sexuel nanga MRM fanala ni ti tene ala yinga a différence na yani nanga tela mu maboko na ina ndoti bango ndonando njoni duti tamu na ta vakatala na yati lango so aga i programme ti tene sa sensibilisation de masse na yati Bangui quoi donc a dit arrondissement ni tout c'est mieux informer à leader ti chaque arrondissement
tala d'outils informés et na la isa kusala. Donc atteindre protection d'abord na réponse ne atteindre prévention nanga réponse contre abus soit ça na ndota molenge. Donc la protection de l'enfance igiti te prévenir avant si après mon maboko na menge soit victime tia abus ou violence. Lango use amulenge na la souci amandaye timuna uzu ayingangoti ala na ndoti akodendende sofade ala kekiri ande titombela na awa pe Afrika sali mutinga akbale wasi azongati sana direct awali na amulenge sali mutikanga leginani yeso se abubechi mingi na chingwe chimandango yeso andochi tenti protection il faudrait que lechi akpengba mingi na ndochi amlenge titene protejala aye chingangu mingi akisina ndochi kodro sarasi iunda na itachi population ta bando mingi na ndochi amlenge tenti amlenge ki avenir ti kekereke iunda mingi na ministère de sécurité titene abando na ndochi acha film to akizana tanzo si amlenge ki gona école amlenge ki donner ki école quoi que ça agoti baga film et par baiti shoni mingi ake exercer na sa zone pepe e kekete na pekoti fana la so kotango itima nango iso si kunduso aiketi awali so akefatene tizapa na batati busangwa alekereni awala mungu mamboko atambula zodi gina legeti mungu mamboko na legeti kofro ngana asinda kode si kotango kusala tipe do tigigiso aikepa teneti zodi dutiti amulenge wala UNICEF. Melissa Ngoni Kitiso teneti sepelango potalango teneti tenengo yanga ti chinois tinguso ekeda ala so ekimana miti ala so ekifangaye gana la so ekiamulenge ti kodro seti Chine so ekina kodro seti be Afrika asepela na piko kapati kota timingo tereso na be Afrika na ndoma matene so atene alimbi eyo na nduzu yeso atene bangondo ti Chine sango na ndoni langa ti junior maliavo gana role mande kuzo nanda pelele so na ndoti manangombe titi Barthélemy Bokanda na popoti abianga na adongo atodoti kodro moba motene batati bongi na batati pekin aikegi akko na yati mungo tene tilo lo solo kinaliti da manangombe ti Barthélemy Bokanda lo fa kota ti nyesi yanga ti kodro ti chinois aikegana ni na popoti akodro useso nanga lo mungu iso ti unda na kodro sisi ti Chine ti tene amu maboko na ndoti manangombe ti Barthélemy Bokanda na legeti agbakuru ngana amena kambuta timule gena mengeni titene ala maina yati manangombe titala adu titilo lembeti kodo sisi ti Chine na kodo sisi ti be Afrika lo fatilo lo tene yanga ti kodo tala ki gimeni senge yeti tene zo atene tene na mbatilo pepe me aike meni yeso aike mule gena maseka ti kodo sisi ti be Afrika titene ala maina nga lo fatilo lo tene kodo sisi ti Chine angbala kwati mungangu na kodo sisi ti be Afrika na legeti manangombe ti agbati angia adusi fade na yati kotalango so moke wara angiati kodo sisi ti Chine adongo dodo so a irini danse du dragon ngana amena yendende yanga ti chinois tona so aita ingani agoye keketi tene aga yanga so azuna ndoti duni mobiba mingi alingbe ti teneni yanga so wala journée internationale de langue chinoise aga mbeni matanga so na yati duni ya mobimba kwe aita ake célébrer il a ainsi Confucius University Bongi so si ake fayanga ti chinois la culture chinoise la université Bongi angbanga la peko pepe silaso longa lo sara matanga so lega ko to na ita ko so se kinati dunia mobimba na sarango matanga so imungangu la coopération na yanga so si akutazo ti useso amushi tele yanga ti kodo so inga iteneni dona iteneni akimulenge na iteneni aita sosi akashi na sala kigana kodoti ina lingwi tene isa kusala mingi idabeti so na ala kena yati akusala ti lekengo lege ala kena yati akusala ti lekengo wa tongana imayenga ti kodotala lingwi tene isa tenala ipika lisoro ala njoni sikusala so ina lekisa mamboko na mamboko lingwi ti tabula njoni sepilango lango so afangangu so akina popoti kodosi siti be Afrika ngana kodosi siti Chine na legeti anzoni mango terre na legeti manangombe ti ngana ti atangani sango ti kodro la ko ilundo na batati bongi egu na place baluku na upuso eke na legeti damaka so eke kiti kodro ti gbago ti fanala na mbaginika ungwa ti azuko asara asaki mbrambra so agweda ti wara ambe ti tingu aeke nduka tone gbia so abando na nduti kanmingo ya ti kodro na leko ti lo solo eke kota wainda ni so abando na nduti état civil so eke pekara symphorien ngama piol ti agweda ti mu na azu so eke na mbaginika eke ke vudakba mati terence ngo itene ti asangoni
aike amulingi chikoro susi kena yacha batati gbago oko use ota osho ngana gbago carrière so nguta alondo na para asinangu balota na ndoni okusi awara ambichinguti ala aike pialo susi ndo kusati benegbaso aba teneti ya chikodo kabingu na akete kodro abibetu no tisala titene wa be Afrika na ndokosule keda lo inga sota tene bioni leke mulingi tikodro aike kapaswa gana pekoti amina kotango mingi titongo mbera ngana mungu mboko ndende ala balani auswa china korochi amenazu agrisa kumba chala agrisa mbichi chala amuligi lanna ministère de son territoire tene abembe nduna chi adamana mbichi so avec 428 sina bemeno de so bani amuligi so gona école azala école mingi ni wara 170,000 akena acte de naissance après donc il va être né akeso akenanu nati zo alimbichi tuna mbechi chinguchi lo si amuna legite no sara tanga chambechi kwe ila si ipika yangada na dokwachi une fille si aita cheso akelo alunanda ki kure aida chi mungiza na une fille sa muna isi sana kusala so ko forso ke nunango baloku na ndo mutonga so mais so itonda chi kusala ni yo la nape eke lani gina nze so sara kusala ni ambaki chi nzani ekirna ni titene fade na nguso agande tona nzapaye da fade isa kusala terti ala soda warana daliti nguso mbeti tingu ayekenani nanga susi amulingi chikodo mingi adi awara mbeti so pepe ala susi akawa mungu mboko afaso fadele kembala kondulu chimu mboko na ndukusati benegbia si atanga chamulingi chikodo so ada awara pepe alimingati tene ala wara mbeti tingu ti ala tongana chiso na dungo ala warambichi chungu pepe akikota mbechi susi abatene tinjuri dutitu zona ya kodro ababata mulengi susi awarambichi chungu so ala kina tene mingi pepe bibetala aketikiri gisingila na akota zuchi kodro ya kunambia mingi anti benjuni so so lombiti gati sarni waranga mbechi chungu so atingangu benjuni kala la sarati ni singi betu ya kunambia mingi zasinja pa kiri yanga ni amunga ngunala na legiti koso ya la sarati didi azileti ditene yi bando ayo kiri singila mingi na gouvernement na yeso le ketentani dumengi osho mengi osho sake na mbechi chunga pe mengi osho ba mbechi chunga zapa kiri yanga na zapa munga nguno na tutu kusala solo saga yani bachani so adala wara kusala wara tonganani zani telemesa faso pialo susi ndo kusati benik baso bate tiati kodro ngana kamingo nganguna akete kodro azana sisi sawara mungu mamboko na lege tikofro ti ndu susi ke bate ti kusati mamboko na mamboko ti kodro sisi ti kore ti mbongo na ndu tibendu tiki kiswa ke bate ne ti azo aleke kweti tena mumbe ti tingu na ungo tamulingi ti kodro so asisa kuse na ndoni mbangbo na ndoni balosho na ndoni oko saka mulingi ti kodro so ke na ti batati bongi bimbo damara bwali sibi ngana bria Ingrégé no sona de limotif na la so le solo qui est directeur technique national ti ngiata wangu so ati ni atene jeu de dame apika patara la so na awagusinga tifa tonga na insi ngiata wangu so aike tambula Roseline ndapa ya sanga na chéri le malimbasa aike fatina mbageni kana litiri ti dalimotif be Afrika ikizina ngileke chitene ala fanaye asanguna Antoni kunduso abata chingiacha wanguru so iri na ngati munzu fanga tene jeu de dame ikembeni kunduso aike mumamboko na ngiacha wanguru ngana ngiachi ndaga akusala chinu aike chitendo mai ngana lolekeregere chi jeu de dame so iri na ngati munzu franzi atene ngiachi damien na ndochi sese chi be Afrika kwe pikango patanga so abumbi awa gosinga so aike na public ngana privé so aike chitene afana molenge chikodo chi be Afrika ngiachi awanguru so iri atene jeu de dame le so aike wainda na ndochi fédération de jeu de dame le ki fatene na inandoni ikina yata mena kita kodoso sia kita kunduti ageda momuta pandeti sibut ta pandeti damara ta pandeti boali mbaiki bombari bria ngana vakaga kaso ikina aitaso inala ikina collaboration inala kisangani na beti fédération ti be Africa ti ngati damsu ikina manda ko se kisani la kwa na la poso so atene chaque samedi ki toka pupuna katisi mais akatonga na mandaku so so benda lokwara kiti koforo kiti na mungali gina lo tene lo sana mina kiti itilo epinga ikile keterti ikina akupti indépendance angana dawati ikina kupti proclamation ti république so angana dawati donc a mandaku mingi wala a kode ti sarangongani mingi so ikile kenageda iba itena legeti ngiaso ikisa so tongala lina ti damanda ngombiti akida zungangu bati bati kisala ngiaso alegi ta kode quoi c'est-à-dire kode ti mo wani so mo dati zana sese et puis nga legi wasi mo gitene mo so benda na sarongani
na bungoli tonso moba akupusu piti liti nenge tene akono ina loki inga yi aussi a zo mingi sosi ya sarangiaso na kordo tia mbuzu na kordo tia mina ziboko abanza so tonga na zo sarangia ti ndara so mingi loki na a bungoli ngangu mingi pi loko mai na ati angia so ina tene mbitene ngia a mbeti so ina tene science voilà a kuta mandangwa a gireti kondi ta kulisa ko mboko na yi e gudatene e existe voilà e mbala koti sa kusala gina legi ta koforotu so ki ita no ki ekene innocent sur le même président fédération centrafricaine du jeu de dames sangoti mwana ti sangoti so aiki la sofadesi biati kodro kutawa fango beti senda konde na senda gigi ala so eki manambetinga ala so eki fambishi na senda gigi azukulita na ndoti sende tiloso aiki peke Jean Baptiste Laguerre le eki maître assistant na kota senda gigi ti bongi solo warakwa lani na langu balako na useti nze so ekida na pekoti kobela obed koyamele Alvan Bombari ndalitia sangoni matanga tipumbaso atondani na nguichi mawanga na tisombelango nzapa tizia pumbani na maboko tinzapa asiwa a collègue ngana ala sukwe aike manambeti na dasinda gigi aga gbani ti mukambisa na ndoti pumbaso tifa aye sukwe si wakwaso asara ti nzoni ti na pekoni aike zango akungo so na limi aike gbati kodolo veni pour ce Faustin Archange Touadéra na pekotilo aike kojo gbelegbia ngana ala so aike na yatingubia na akutazu tida senda giginga na asiwa sukwa agati zukulitala titangani kota yeso si akona yati matanga so eke jikongo raison funèbre ti wakwasu tifa ayeso losara na yati gigitilu beni oko ti afumbatilo eke fa bibetilu Docteur Laguerre le babatingi le qui soit finlandais quoi la début qui faina zona de combat na ingomo lo imo lo faina lo imo temo sa faute lo imo lo faina mo et na exemple ça dit pas que ton soeur oh mon ça n'a raté égal inamo et a marqué donc ça n'a pas angala li bien donc wango solo mune lani mingi lo tene il faut qu'il unda goro na malata ko ta wango sonari no titu tellement besoin tout d'agoro après ça la kwatimo njuni Mosa kwa tu monjonizo lawa malasumo opérer le wala mo soigner le moment le tonga le wara maligi le kufatire le namo ko je matabissement wala alors que le banc maligi le kanga na mon père il fana la so biati kodgo pour ce Faustin Archange Touadéra amona wakwaso kambaso aiketi commandeur Laguerre Jean-Baptiste, maître assistant à la faculté des sciences de la santé à l'université de Bangui, au nom de la République centrafricaine et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous remettons la cravate de commandeur dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Ceci à titre posthume.
aikigina ndo chasango sosika nga chakuta sango chichila piso na ngati petro sinina na kosa tufadi ndo na teratili mochala sia bana manga sangusu yokola ndo pepe kitimi na ndunga miombiteneti asango ne yangati muzu franzi